Ro turista MS Odyssey Sip ia loron ruanulu fulan Abril tinan ring ruanulu resinen lori turista estrangeiro atus rua sianulu resinhat husi na saun oin hamutu ko tripulante atus rua atraka ia Porto Dili. Tuir plano turista estrangeiro hirakne se visita Dili Timor Leste durante loron rua hahu loron ruanulu to loron ruanulu resin ida fulan Abril ne. Turista Emilio Ortiz no Santa Barbara, husi na saun Estado Unido Amerika, sente contente benghira visita Timor Leste, tamba hetan ikan ho especia oi-oin, no mos aprecia ho hospitalidade nebe oferece husi Timoruan sira benghira atraka ya Dili. Fish, blue, yellow, every color fish. The coral was beautiful. Yes, very, very, very nice. We love it. How about the people here? Very nice. The cab driver, a little bit crazy, little bit crazy, but it was good. Yeah. But the people were very nice. Yes. Very sweet And people. the price is very fair. The Good- price is good very, very food. fair. Yes. Good restaurant over there and really very nice. Yes. Do you have plan in the future you will come again? Or? Tomorrow we're gonna come again tomorrow. Mañana. See, we're on the ship. Yeah. That's our cruise Every ship. time the ship comes, we will get off and come. And really important, spend some money. Right? Okay. Thank you. Okay. Ia Fatin Hanesan, gerente husi agencia Porto ANL Timor Unipessoal LDA, Emilio Esteves hateten, lori turista mai railaran parte ida atau promove setor turismo ia Timor Leste. Positivo si Rone mai atu mai visita para sa turista sira hare itania Fatin turismo sira ya itania na sauna. I Rone nia narang Odyssey nia mai hosi Kupang. Nebe sira oin tu mai yang sa lau halimar ne ia 20 tripulantes depois ho 150 residentes ne maktu mai visita itenia Fatin sel turismo sel. Agora da daun sira so mai sira mai lima ia foka ia dililaran det masa ba Cristore Fatin sa Tais Market depois ba masa Santa Cruz ne mas kona ba sir ne viagem be Laos sai ba lior ne irane Laos ami ma organiza fa nebe asa parte o siam niane ne atu asa clear be vessel det asa hal inspeção ba road kona ba tripulantes ou passageiros ser det Rone me sira request para tu uso mai atraca yane mas como itenia Porto nene nia Fatin be balu magitarian sa agora ne condição dia mas ia parte sori na bane ni condição do dia que ro navio ho ro militar ne ida polisi maritima agora atraca lebe sira label sai tamba ia yang avaria nebe si razão tenemos sira label taman também macro ami sira osi parte DNTM decidi parone para det iha taslaran baret la roki kwane hosi robot mak sira be enel fornece la be tula pasajeros ba maine nebe roki kwane ro si robotnya ema bolu be tender boat. Entretanto, turista atus rua sianulu resin hatne mai husi na Sauna América, Austrália, Indonésia no seluktan. Tuir horário, Rone se continua halau viagem bala Buambajo, Indonésia aban.